Nĩ aikari a Mũhundu kaunti-inĩ ya Vihiga mategwĩtĩkia maitho mao marĩa mekĩte irima-inĩ rĩrĩa rĩrutĩtwo mwĩrĩ wa mũtumia moĩ wega, mũtumia wa itũra rĩrĩ. Kũrerĩkana atĩ thutha wa ndũgamano ya kĩmũciĩ, ithe arakorire mũriũ na areitũrũra kũrĩ we, nake mũriũ aihũrĩtwo nĩ mathũgũta arakora nyina, aramũhũra nginyagia arakua na gũcoka kũhitha mwĩrĩ wake irima-inĩ rĩa futi 12. Mwanake akashikwa na hasira na akarudi mpaka nyumbani, ndipo akaanza vita baina yake na mama yake. Hapo alimwazibu mama yake bila huruma, ndipo mauaji katokezea hapo. Tumeshangaa sana kuona jambo kama hili. Huyo kijana kumuua mama na panga. Tena hiyo panga amekuja mwenyewe ameonyeshana. Thutha wa gĩko gĩkĩ, mũndũ ũmwe wa itũra araigua makĩrana atĩ thiri yao nĩtayumbũkĩte na kuona mũtumia wa mũciĩ ũcio ndakoretwo akĩonekana, arambĩrĩria ũtuĩria ũrĩa rĩu ũhithũranĩtie maya. Huyu alikaenda akamwambia rafiki yake, yenye tumefanya imejulikana. Nikashangaa imejulikana namna gani? Ikabidi nisikie tu. Niliposikia nikatafuta heshima, nikaenda nikaipata. Tazama nikajua hapa kazi imefanyika. Nikarudi. Nikakaa nyumbani sikutulia. Tena nikarudi tu huko. Mara ya tatu nikasema acha niende chukua mzee mtaa twende nimuonyeshe. Nilipomuonyesha nikamwambia usitoe chochote hapa. Pigia subchief simu. Hii mama imesemekana sasa ako hapa. Nikasikia tu anasema ati mambo yetu ni tumefanya imejulikana. Tulikuwa tunataka tuuze ng'ombe tutoroke hapa. Sasa mimi nikashangaa wamefanya mambo gani? Ni mama ngina ako wapi? Sasa ndio tulisikia cheni amepotea. Sisi tunafikiri ameenda kwao, tunasikia cheni ameuawa na mtoto yake Kiripo. Mwanake uriu kiri moko-inĩ ma borithi rĩrĩ ũthuthuria makĩria ũrathiĩ na mbere. Jana mwenye ambaye aliua mama akashikwa, bila ninapoongea saizi kwa police station Serem, anaendelea kuochiwa na leo wamemrudisha babake tena pia ambaye pia anaendelea kusaidia kwa uchunguzi zaidi. Katika yale mauaji kulingana na familia imetokezea kuwa baba pia alichukumiwa na kijana yake na akasaidiana kwa kuua huyo mama. Mwili ukasafirishwa hadi chini na ukatupwa kwa shimo ambalo walikuwa wamefanya utafiti wa dhahabu. Mwĩrĩ wa mũtumia ũcio nĩ ũrutĩtwo na ũgatwarwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ nene ya Vihiga. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani wa Mugai.